leguan anyapin mo meto ketawan tururupking kekang kabanalan o induning Dios malunus ka sa karening alipan mo patawad ka po ke kaming Hindu birening pagkalulu sulu na kaning metonelangan ikaing bulaklak sa riking leguan anyapin mo meto ketawan dururupking kekang kabanalan o induning Dios malunus ka sa karening alipan mo patawad ka po ke kaming Hindu birhening pagkalulu. Magrasyang bengi po kayo, kalugraming kakrusada. Malaos kayo po, kingkikatang programang Inkrusada 75 Years Full of Grace. Magrasya tamo po ngayon kabeng yan, uling kingkikatang pong guest, metong niya pong anak ng Diyos. At yung tamo po ngayon ni King Sakop. Ne po. At yung director na po ng Sakop, ngayon kasalukuyan, among nanakay po lagyo. Nakasalagyo mo, Father. Maya pa oras po kaya kayong Manalbet, makiramdam, king programa ng Apon Talk, Krusada. Ako po yung Father Kenneth Alde. Ako po ngayon yung Executive Director ng Social Action Center of Pampanga. Among, pinanakang ba ng pari? Pila? May milang niya pa, ay memorize. Balo mo This is may my ordain 14th year. ka. 14th year. Balo mo ka pero kami ordain. March Nano? 16. Habala ko, No, ako. pesta lang St. Joseph. Or taga ka rin ka na. Yeah, Kabalansyan. Kabalansyan. So, bacolor kaya po talaga, karinggo meragol. Kaya mo po may displays kami paulinan ng lakaran. At balo ko, yapong marking may influensya ka. Yung bumo naming parish priest. At dintang yung panahon kanita, bala ko grade 1 ko pa nang in-encourage na akong makyabe ka rin nights. Alak pang balong gawa. Di ngobra ako mo kanita. At yuko parati keng siping na nga pong Mark. No ka rin niya munta. Pegawada akong alba. Tsaka ako pong maka praying position. Ita ba yung ngobra ko? Toki-toki ko kanita. Hanggang meg-enjoy ko. So, maragulyang impluensya pong Mark. Pepakit na nung naning biyepari. Naning gagawan ta. Pila ka pang balo? Balo mo ni pare. Ali naman. Ali pepakit na ka na ako. Ay, kasi nyaman palaki na yung akma niya. Mama ang kamanyaman nga. Kito-kito, nakabalang siguro baby na ka na. At yung pang time na nakita na ako keng eskwela, kaya ba't itang weekend pa Friday, kaya ba't itang buong weekend pagdala na akong makong imalan, kaya ba't magstay ko kayang kay kumbento. So, kaya ba't pache mag-aral na itang Sunday, kaya rin darang misa, muli ko kanita. Agang ating kang kay. Makanyang kulaman kang Father Ray Cruz. Oo. Kang Apon Dagol. Ibibla sana ako. Ngayon, kaya ba't po ta magmisa ya? Magomili ni kalamba, magomili mo. 40 minutes. Makuy dyan dilita. Kaya pala mas giga na. Ay, liko. Matutod ko pa kanta ka, pero pibibla sana ako. Balang baby da katamo, kito-kito gini. Makanya ka pala may start na. Ako yung mascot na ning parokya kanita. So, manita yung may gumpisa. Maragol yung influensya yapong Mark. Hanggang nang biyakon pumunta ako pa more, magbakasyon ko kanita kaya. Kaya milog ka seminaryo maranon. Linob ko inkyang seminaryo naman, ating iyapon Jojo, ang poreding madre tamong Dominicans, kareng eskwela ka dito, keng kong St. Mary's kasi may garal, may
menuldulang estudyante nung mag-test. Siguro kailangan atin lang mag-test the vocation campaign. So sabi daw, mag-test ka seminaryo. So mag-test ka seminaryo, ako mambalo nung nananggawang kanita. So yapon Jojo naman yan. Apo Jojo, apo Madreng Dominicans kanita ilaren. So bulis sabihan, pilang kang year seminaryo, Father? From minor, no? Minor. So 4 years minor, 4 years keng major, 4 years keng theology. Kalamba lang pa magpari pala na. 12 years. So 12 years. 12 Diretso ka na. Metong ka. Aligo. Mag-regency ko during my 3rd year keng theology, linwal ko kanita. Kasi feeling ko, kaya beda ka mo, ngewari, ng panahon na ito, among Kenneth talagang pa makasadya. Wow. Nung magpari pep-ordain ko sigurong tuloy-tuloy. Baka, linwal na ako yung pangapari, uling pa makasadya, palagay kanita. Kaya mag-decide kung lumwal pa mo. And Anya 4 years linwal kung ka, linwal. corporate o king eskwela? Aliwa-liwa. Med rep ko, may call center ko, may gobra ko pagkor, timpan time na may consultancy ko pa research. Kalamba mo naman linwal. 4 years ko. 4 years. Kaya baladay na, nakamagpari kanta na. Ating Anya magbalik ka, kanta da kakayabe o bayo ka linwal? Bayo ko linwal. Bali, ng 4th year yapong talk, 1st year tayo kanita. Api katwa mo ko na. Ali, ika kanita, pilang beses na kalinwal, nagbalik ka mo. Pabalik-balik ko naman na. Kaya, matwa na ka talaga kanita. Kaya, kuya talking ako siya kanita. Wapen. Sige, laglagan na. O wala kasi pingda ka kwarto na. Oo. Kaya ka mandilo, di ba? Ali, mandilo Kaya na ako. mag-glory prayer. Twice a week kong mandilo kanito. Ali, para po balo yun eh. Kung makanya po kabiyas na din ng anak kayo. Kasi po kami mag-exam, magdalaki ang libro na. Kay ba't manigaral? Kay ba't ikak mamanigaral? Tsaka kita sulok, mamasa kang pocketbook. Makiramdam ko. Pache, mag-discuss na rin mestra. So, makiramdam ko. Kaya, distak na mo yung review kanita. Kay ba't po lumala rin grades? Kikya kami nga ni ka, 1, 1, 1, 1, 1, makanya. At yung gift ito, gift. Wow. Siguro kay, Kabiyas na na. Ali, dakal mas biyasa ka na ako, areng kay. Yung gift ko siguro, balo kayong pantunanan ng professor. Kabiyas mo Ali, naman. totoo man. Antin mo mag-review. At balo kayo nung nanuya at least ating kong idea na yung lunto kareng exam. Kaya siguro miss ka Ken, kasi biyasa ka mag-strategize na. Ali kasi po, aos mi po kaya anak ng Diyos, kasi hindi ka biyas nan. Manigaral kami nga, magugulo kami nga, mingan balong gawan, ni potang niya, mamasaya mo. Nino yung favorite mong author? Kaya ba't ako balong pronounce? German, lay ka ba? Panaw na ito, La Gardner yata. Oo, nakakakalibro, detang pocketbook, detang yung may mapapasin ng library, kaya ba't ka titsula kaya ka? Kahit na siguro, may sane ng... maski ng anak ko kasi, sinadya na akong mamasa. Timo, balo ko, grade school ko kanina, mga grade 3, grade 4. Gagawang ko, ako mamasa aking libro, akong gawang book report para kay at Chico. So, makita, uling mahilig ko talagang mamasa. Bakit nga mo? Nang anak ko kasi, pache manigaral ka, pache mamasa ka, excuse ka rin household chores. Ah. Nakautusan. Kaya gagawin mo. Sabi ko naman, biyasa strategy na. Kay, So, kumanita may kumpisa. Dahil ako ito. So, maski kang seminaryo, at least, hanggang yan before I go to sleep, after the first thing I do when I wake up, maski mamasa ako, maski yan yung mga pilang pages na, may kalupa kanito, na yung kamatutod bang ayari hanggang ako rin naman, mabasa. mamasa ako Facebook. Oo. Ali, ang pong niyang anak ka, siyempre, mas senior ko po kayo eh. Ika mo makapagaga ka na ako, potang magdrama ka. Yung theater arts. Ating ko kasing Sese lang nga pong Ed, di ba? Oo, dati. Yung spiritual director mo yan ng Atsuko Minor Seminary. Yung hilig na nito talaga kayong teatro. So, syempre, anak ka, sagli ay influensyada ka. Ay, kagaling da rin ako. Nang panahon na ito, talagang ikayo rin panel band ko kanita. Mari, teterak-terak ka, foundation day kanito. Etang mangalgal ka paggamot mo kanyan. Abi na pinerak, di ba? Iwalhati.
so, nang panong ko ito, sabi ko, ay, buri ko naman yung makanyan nga ako. So, may kaya ko naman, may harap ko maging artista. May influensya nga pong Ed kasi nung makanya po kabyasta niya pong Ed, makanya kabyasta din eh. Mas magaling nga mong Ed na ako kaya ko mo. Siguro may level kayo. Alili, magaling. Creative lang rin, creatives lang. Ako siguro, sasakto ko mong... Alitang isipan ko kaya kayo, di apong Ed, itang maliliari pa, bali nitang daratang. Naku, kabyastan. Itang tandita nga isip itang daratang. Advance kayo kayo mag-isip mag-isip na. Mag-strategize. Kaya siguro miras ka sakop. Ini mo yung assignment mo, Father? Sakop mo? Ating time na maging concurrent kong parish priest for 1 year, 7 months, 14 days. Kaya San Vicente, Parish of the Lord's Annunciation. Kasi yung may masyal kami pilgrimage, may pagkwento kami nga among Jobert. Sabi na, masanting niya po yung financial system ni Kenny kasi apong Kenneth yung ginawa na. Ole mo na, strategy. Alimetong kasi kareng lilawi ako kanita ng parish priest ko. Kasi ala akong gift ketang resource mobilization. Itang siguro eda ko buring didinan pero makayan. Ating kasing paring talagang mayan lang mamiyeren tao. Ako wala akong gift makanita. So, ing paralan ba ang kanita mag-thriving parokya, kailangan masalesa yung sistema. Ating kang balo mo nung nanong gastusan mo, no karimula ko ng reta. So, hintayin mo muna akong gawa kanita. Dapat balo tamo nanong budget tamo for the whole year. Potang balo tane yan. At least, kakumakanyan, rembalang programa makapantun tamo yung funding. So, kaya ba't kanita, makagawa tamong resource mobilization, amisanan. So, at may ating kaming raffle kanita na metong niya karang resource mobilization. Kaya mo yung raffle, sabi ko, dapat ay luluwal kayong parokya. At malambat for the whole year, yung pamisa libang kanita, nung mag-pledge yung metong pamilya, maski dapat balang pamilyang at saka yung parokya, sana makapag-participate lang. Alwa mo retang dita ka maraguling biyeta. Mas buriko na rembalang parokya, balang parokyano, makapag-participate lang. Maski dinalan niya mo, metong yan ticket nga sa liga. Ayan. Makayang sabihan na Father Jobert, itang ating budget proposal na. So... Putan walang pera, maraming budget. So, kailangan... pero masanting kasi dapat bayo ka mantun pera, balo mo magkano yung perang kailangan i-raise. So, ito yung ginaymi. So, balang programa nung ate mo, yung youth, mamalak lang mag-youth day, mika youth camp, mamalak lang mika catechism classes ka rin kay. Mga ilang lang naman pereta, maski pereta mong pang meriendala. So, tuturwanan talang magkano yung kailangan nyo, bang kanita, ma-reach ang maging successfully yung program propose yun. Makanyan ba basically ng obra sakop? King sakop kasi ako, mostly administrative yung obra ko. So, kaya opisina, you make sure na running services tamo, running programs tamo, ay achieve day para sa naboritang agawa. Pero yung obra na ning sakop, basically it's the service arm of the Archdiocese. May gumpisaya ni Ewari, yapi naman yung kahita mo. It is our firm belief that charity, caritas, love, is concretely manifested by our service. Maging tutuya, maging ganapya, ing lugod, patse biyasa kang mag-serve ka rin kapara mong tao. Kaya anting metong apisamban, dapat itamo yung mamaya serbisyo. So, ikita mo dakala problema keng lipunan tamo. Patsi akakitala rin, akot na ang tayong sarili tamo, yapin ba yung kaburyanan ni nga pong ganun potang nga kakit may halimbawa, yung metong estudyante, makapag-aral, uling alayang financial means. Yung metong ortelano, for the how many generations may papasing kare ing gabunda pero ating metong datang
developer sa benda. Ingabunay ni kami, selimi, ating ken titulo. So, patsya hakit mo rin yung oppression, poverty. You Injustice ask, na. you ask, is this God's will? Yapin yung kaburyana ni nga pong ganina. Kaya pin sa benta mo, anting katoliko, aluway ning kaburyana ni nga pong ganina. Hanapin, yapin yung kaming vision ni from John chapter 10 verse 10 nga na, I came that you may have life and life to the full. Yung ginamit na kayong Grego, itang periso. Eya mo sapat nung yaliganap, abye. Fullness of Fullness life. of life. So, in periso, it means abundance, siksik, liglig, at umaapaw. Yapin yung kaburyanan nga pong gano'n. Hanggat reng parokyano tamo, hanggat reng maniwala tamo, makaranas lang kasakitan, makaranas lang kulang, makaranas lang want and needs, atin tapang pag-opran. Kaya may buuya yung Social Action Center. Nung lawen tayo historically, dakal ng historical. tayo. Kaya po manal beta mo. Makanya kasi mag-start yung sakop. Amo. Dakal ng magmula ng maging diocese tamo, dakal ng ways, ewari. Kaya masking krusada nung lawen me, nanuing pekatauling step, yung tauling goal na ng krusada, it's the lamak, is to share what we have. Kasi maniwala tamo, if we want to make change, if we want to transform the society that we live in, kailangan atin tamong gawang konkreto. Mo kabud, though we believe that prayers are very powerful, that they can change us, transform us, but for it to transform society, kailangan atin tamong konkretong gagawan. Kaya in Krusada ng Birhen, mo transformation of our conscience, but it is geared towards transformation of society, lalo ng panahon na ito. Wari, may gugulo, pauli na ning agrarian unrest. Reng atinan, ang poreng ala. Akakit na may kaka-conflict na reta. Ngayon, iikit na ning katang mo munang obispo na bangkanita maging tutuya, maging ganapya, yung kasalpantayanan tamo, dapat itamang ting pisamban, manimuna tamo. At ingikit ng paralan niya, piniyang krusada. In krusada, it is geared towards the transformation of our conscience, kaya penitential in nature. It is not only penitential, it is also geared towards social justice. Kasi dapat ating kang gagawan bang maibsan la reng kasakitan na reng aliwa. So, nung lawin may social action, mo niyang lahar-lahar na. From Halinawa. the beginning na. So, yan, metong milestone na ning social action na ning diocese tamo, first would be the agrarian unrest brought about by itaping balahap, retang alibaliwang ideologies mapipedel kaya katamang kanita. Kadwa ng Great Flood of 1972. Ikita mo ka rin na ing buong Pampanga nung maski kareng aliwang lugar kanita, limbog ya talaga. Damdaman kayo, yun na yan, dading. Oh, sabi na rin matua. So ito, so the Great Flood of 1972 kanita. Mo kabud na dapat kaya rin na ningal, kabang makalbogwari, magni sa tamo mo. Ikita mo na bang kanita maging tuwing kasalbantayanan, kailangan sa upantala rin ng may albugan. And the aftermath na nita, ikita mo na nung bisa tala talagang sopan, mo kabud pachetting sa kuna. So, mika ing kay kanita ating itang Catholic Relief Services, CRS. So, may kumpisaya kanitang ken nutrition. Kasi akakit na ing importansya na ng nutrition. Kasi po tang imetong ngayanap, malnourished siya during 0 to 5 years, maging stunted yung growth na, yung development na. At po tang stunted yung development na,
riritak at riritak na rin options na kembye. So, may ka malnutrition program ta kanita, kang CRS. Kaya ba't ikita naman na tamog yung magdili-dili. Kailangan ing meto nga komunidad, meto nga pamayanan niya, ing magobra. So, inggewa na kailangan talang i-empower ring balang communities. So, may organize tamo. Ginawa lang Grovay kanita, itang grassroots volunteers organization. Balang parokya, atin tamo dapat organized communities, organized group, bang makibat ka rin pamangailangan da. So, back in 1990, nang maging direktorya keng CRS, ang pong Grovay among Ed Palilio, piyabe Noreto at mebuyapin as an institution in Social Action Center of Pampanga. So 1990, may buuya yung sakop, and 1991, may mukbungya yung pinatubo. Bala ko mo itang it's the other way around na may bayit siyang sakop uling kinlaharale. Bayo pa ito din pala. So, yan yung sintinganan ng kiyakatang pisamban, etamo mo kabud reactionary. Na potang ating melyari, karing kamo gawa. Yung sintinganan ng sakop, may buune, kaya pin mas ready tamong magobra during the time of disasters. Kaya pin mas pagkatiwalan katamo kanita, atin lang tiwala uling makabuo na yung kanita. So, ang funders kanita, ng kadakal, boring sumawap kayang Pampanga. May kapamu tamong, we have 3 original resettlements kanita. After kaing Wenceslao, from the Ulubao, in Promised Land, kaning Kalibot-Bot Bacolor, Maryland, karin king Mawake Mabalakat. At intapang mamanage adwa, king Ben Sucesu, Arayat, ampong Arenas, Arayat. Reni bunga nala ning response tamo, pakibat tamo during the Lahar time. Karin talaga, akit mo, ing bayanihan, dareng balang parokya, ring maski katampari, wari karin niya may buing CCF tamo, Common Clergy Fund. Akit tamo na ing sentinganan ning sakop, may ka-absorptive capacity, rin sabihan, makasadyaya, atin niyang tao, atin niyang struktura, bang kanita makibat, ketang pamangailangan. Kaya dakalo pa rin aliwang social action na dakal mo naman sinahop, dakal funds during pinatubo period, ringaliwa, kaya rin na ning pinatubo, may lakola rin social action, may inactive la. So yung kakatamong gangin. Yung kakatamo, may thrive ya. Even after pinatubo, talagang karinya pa mas may lagu, may ragul in social action. So may itong karen, yapin detang susupan yung mag-business, small time. So, nung ikit ta kasi, nang susopan tala, lalo na lang during the pinatubo period, ikit ta mo muna na nung kailangan da rin tao. So, kaya social action, tingatlong paralan ng pamanyawo. Muna itangaw sa tamang humanitarian services. Yung humanitarian services, yapiniting didinan mo lang. You give them without any conditions. Halimbawa, relief operations. Ayuda, dinan mo lang relief goods rin. Waling kailangan at that moment, at that time. In scholarship, in medical missions, retang makanyan. At that time, kailangan la. So, we provide for them. Pero ikita mo, as we go along, maging sustainable, pache makanita. Wow. Mamuuta mo kanitang, bala mo itang dependency karening susopan tamo. So, in kadwang paralan, it is developmental. You empower them so that they can respond to their needs, to their own problems. Nanong kailangan bang skills, nanong supportang kailangan da bang kadit makapakibat lang. Muna ikita mo kailangan i-organize lang. So atitang programang community organizing, integrated community organizing. Kadwa, kailangan atin lang hanap buhay, livelihood. So, kung livelihood, anong kailangan doon? They need skills,
they need capital. So, at yung tamong microfinance, BBM, ngayon. Kaya ba't, ano pa, ito, pabali, kailangan yung pabali. Pero yung kakatamong pabali, kailangan maging karelaya. Mo itang, wala mo stop settlement ya mo na patseda niya, kailangan lakwanda na yan. No? Imborita mo atin lang sariling pali, dapat rin, pamilya. That they can proudly say, pipagalan ko ini. Kaya, di na, patse, may kapamayad na la, may biela karela rin titulo. At for the longest time, hanggang dakal lang ini. Siguro mga 60% karang resettlements na or 70% karang resettlements na mo, may kapamayad na lang full payment, lipat no karela rin titulo. Rin kaya katamong gobyernong resettlements hanggang ngayon, rights la pa mo rin. Hala pa mo rin titulo, rin haliwa. Pero ila, at ito ang sariling titulo. Yung katlong paralan ning pamakibat, akakita mo ning problema, simply na cause and effect na. It is a system. At nakakomplikado in kasakitan, in poverty, that it is a systemic problem. At uling systemic ya, bro nang sabihin, kailangan alwa mo itamo yung gagalo. Pwedeng solusyonan ng metong medical mission ng kahirapan, ng poverty. So, kailangan natin tang advocacy. Yapin to we create platforms, first, to inform, second, to mobilize people, and to lend them our voices. Bangkanita ilapit tayo keng sentro na ning kapangyarihan. Those that make policies so that na nung ka rin may apektuhan yung aldoldo ng pamibiyabereng ordinaryong tao. So ito, muna, humanitarian, kadwa, developmental, katlo is advocacy. Wala, mag-exam tamo po na. At Wala tuturo ko na. At mo ding kakatamo scholar ngayon ni Sakop. Yeah. No ko lang ta under deta kitang. So, humanitarian services yung scholarship program. Bakit importante yung scholarship? In education kasi, metong yung disruptor. Nung lawen ming cycle na ning poverty, ning problema, ning sakit na ning lipunan, nung magpatuloy, mas lalong grabe. Awari, nga, usama kaya, vicious cycle. Kailangan nating disruptor. Nalareni, patsing metong anak, mayariya, makapagobraya, marugulyang bagay keng metong pamilya. Totoo? Awari. Patse makanita, patse mayariya, mumuna, makapamilya, kareng pengari na, asopa na lang makapag-aral rin ng kapatid na. So, ikit mi, metong yung maragula disruptor in education. So, nadong yung maging balakid, bang kanita, may ka-education na rin kayanakan, muna lalang pera. Si Bapin ngene, dakal na ka rin kaita mo, state universities, public schools, libre na lang. So, maragulyang bagay ito. Itang universal education policy na ng gobyerno. So, yung gagawan tamo, nanong pa maging balakid, patse libre ng karela matrikula, yung allowance. Timo, yung metong taga Masantol, kailangan niya munta king dab suming, uling ka rin niya mo yung kursong available, magkaning pamasahe every day. So, dapat isupplement lareta. So, metong yung paralan, yapin ng scholarship program. We provide, first, financial assistance. Kadwa, formation. Kasi, maski makanano yung karagul in financial assistance, nung emula encourage na may values na nung ka rin, dapat mayari la. So, ating kutang ka rin. Detanggi kayong scholar, magbalik lagi na.
Atin lang For formation formation. programs. So, atin lang recollections, atin lang peer retang body system. Atin mo, metong university, Kilala la. kailangan atin yung body system, kumusta nila. Kaya ba't ating kaming partnership ka ring youth kanita na ring youth ministers tam kang parokya, uling ilang may recommend ka ring scholars, metong ka ring responsibilities da, yan pinitang ilang mangumusta, ilang mantabe ka rin scholars tamo. O tanong bisa akong mag-aral at Ateneo, pwede? Mumuna, ingkutang kanita, lawenta mo nung agyume. Kasi lumapit kang scholarship program na ning Wapen. ning sakop nung agyume. Agyume. At matanggap. Kay So, ting screening na. maraguling screening. Actually, deliberation, it's quite bika social investigation. Punta lang da kakembale, intervene da rin siping mong bale. Mang kanita, akit na talaga. Limbawa, lawenta daw ka rin ka makatuknang. Stuya ba itang economic status mo nung ating niya palang aircon ni samantalang ako maka-electric fan ko mo nga mo. So, i-verify la retang sasabihan da ng mega-apply la. Kahit wala naman retang attitude na ng metong estudyante. Pero ingkutang ko rin, ati mo itang, at your end, itang pondo, So, yung pondo, money but yung pondo na ng scholarship, mumuna maragula kay pining Alay Kapwa. So, yearly, at yung tamong Alay Kapwa Lenten campaign. So, din pong makakit manabeta, po, kila pala miraras. So, balang Kwaresma, ewari, at yung tamong second collection, nagagawa ng ating kong Sobrang brown. envelope. Itong kulay brown. Alay Kapwa. So, reto, maremit la po reto. So, 30% atin niya pong percentage in parokya, atin niyang percentage in national, atin niyang percentage po in archdiocese. So itang part ka ng archdiocese, miras siya po king social action. At ma-divide niya po itang merit into scholarship program, health assistance program, ang po pong disaster response. So reta pong atulong, in kaya ng Alay Kapwa. So, maragulya pong baging Alay Kapwa, siguro around 20% or siguro 40%, miras na po ngayon huling mga sipag lapot, mga ganakala ng Paris Prestamo, susuportala. In rate na po ng participation, most of the time, nung eman po 100%, at least metong mo, dua, atlu, apat rin makapag-participate because of their own reasons. So, uling susuportala po rin balang parokya. Siguro ngayon, around 40% to 50% ag yun po ng Alay Kapwa. The rest, banibatan niya po ka rin donors tamo. Ating kami pong cans, nung akakityo po ka rin malls, ka rin eskwela, ka rin businesses, reta pong lata. So, para yan naman po ka rin ng kikatamong humanitarian services, lalo ng scholarship. Ating tamo mo naman pong subsidy. So, ating kami pong income-generating services, halimbawa, in housing, in microfinance, in pong EPATA. So, ila pong mag-supplement kanita ka rin kulang. As of now, this 2024-2025 academic year, we are targeting 600 scholars. 600? 600 scholars. So, may gumbisaya po yan ng bayo-bayo ko pa, less than 100. Pero ikit kupin na metong niya kareng peka maragul diling dahilan bang kanita miyangat yung metong pamilya yapin po tang ting mayari karela. So we try to expand the program as much as possible. O ditang ang tamong scholar ng Birhen. Yan. So Makanala rin. maragul yung baging in Cruzada. Cruzada, Back during the 50th anniversary, I think it was in 2012, Father Mark Manabat, yung direktor na ning Cruzada kanita, in proceeds kanita, miras siya king scholarship program na ning sakop. So, for kay kanita, 500, I think, around almost 900,000 niya, 800 plus
in Mebia Pondu. At in focus kanita during that time, 50th year, itang uli kalapang senior high kanita na. Itang vocational tech-voc. So itang 2-year program ita. So most of the Lamak scholars in priority retang bisang mag-tech-voc. Bakit? Ila kasi retang manibatan talaga retang kalulong-kalulong edag yung 4 years. Patse, 4 lang banwa, itang adwang banwang ita, panginayangan dali, uling makapag-obra na ako dapat ka rin makasahop na ako. So 2 years mga gyud. So, current tech-voc scholars la ren priority. Pero tin mo naman mapilan kanita. So, around 40 people mo naman ren making scholars na kanita 2012. Ng 2021, 2022. Yung pandemic. During Dalo Balen. Dalo Balen. So, gewada mo gewada pa mo ring recipient yapin ng scholarship program ng Archdiocese tamo. Ing egana pong dinonate yung kanita Dalo Balen mirasya king sakop may kapag-raise tamong almost 2.4 million. At may allocate kami pong 40 scholars lamak ng Berhen scholars. Bakit 40 mo? Kadagol na reto, 40 mo. Kasi yung 40 scholars, yung patsya kasi scholarship program yung gagawan mo, may mo bibilangan itang first year. Kasi buri mo dapat mayari ya. So dapat ating kampon dubang kanita mayari metong estudyante. Din kurso doon ta 4 year la o 5 years? So 4 to 5 years ya kanita. So every year, babudgetan talang around almost 500,000. So, 480,000 something. So, times 4, or times 5. 2.5 na 2.5 nita. Pwede ko sakop na biya sa mag-compute. Oo, 2.5. Magaling ka. So, makanta na lang. So, 40 scholars yung inallocate mo for the next 5 years. At So, yung dapat mga father, to date, na. Ngani at itamo, third year year na lang. Pang fourth year Itang college no rin 40 scholars tamo. We have Reni, aliwaliwala. Most of them are from Magaralapu, Dabsu, ating Bulacan State University, ating City College, atin mo naman pong Keng Assumption, ating pong Pampanga State Agricultural University, ang po pong PUP. At Reni po, kenla pong so alwala-wala po rin kurso, dating engineering, ating pong accountancy, so rete po 5 years na po rin, ating business ad, ating pong sociology, education, IT, economics, veterinary med. Mostly 4th year no po, 3rd year, 4th year la po rin yung scholars tamo ng Lamak. So from aliwaliwa pong parokya. So from different Flowin mo na. Pota palang koronasyon, alwa mo iti dapat akakit mo na. Patiretang iga-naga ng Masanting sana akay feature talaga yung netong koronasyon. Bang kanita ako musta dala. Rin scholars tamo na. Maski panahon ng lawen ming generosity da ring faithful tao na. Panahon ng pandemya, pero may makapagpaaral lang 40 scholars. Wow. Galing na. Yapin yung kaya. Yapin niya yung galonan ng spirito pa siya makanita. And these are ring scholars tamo rin talagang mangailangan. Halimbawa, for the past few weeks, mag-finalize kami kan deliberation. Timoa mong ita mo. I imagine po na magkasya yaking metong ang pamilya nung tanod yamo, yung mga obra na mag-ating yung alawan sa 3,000. Alina, Aman. siyempre. Metong yung dinner mo, tamo ito, wari. Ay, katamo. Oo. O, sige. Nung lawen mo na, mag-dinner kang metong, gumastos ka nung pilang kayo kay metong Makaparangalya pa lang nga payari heart ay mga lista niya. King neto ng relo. 12 million, Diyos ko. Iting metong
lung lawenta mo, komentarya mo po, Oo. opinion na mo po. During times of, in the face of poverty, kasalanan itang pangalandakan mong Wow. itang sobra-sobra. Okay mo sana nung itang sobra-sobra mo, papanyawag mo lang. We do not judge etabalo. Bota dakal naman scholars mo naman meto nga tao. Pero itang papakit me sobra-sobra mo, kareng mas dakal la mangailangan magkulang. Bala mo manawang, bala mo gusto. Well, Antimone, ako, I had this personal experience na minsan makipang kami, kaya ba't kami itong picture na yung picture, kaya ba't sabi na makayintang migibale, makisabi ko, sister, mamicture na, mo po post kasi disiping min bale. Ito makanta, very conscious, dapat makayintang pa mimisi pala. Kay kasi ite. Siyempre, kasalanan ng maging makwalta. Dakal banal, dakal mapanyaw, maganak ang taong makakwalta. And we need money to help. Kaya mo pinitapin, nung goal mo, yapin yung bakit mo makwalta ka, wala mo gusto. Pero nung goal mo is iating kang kwalta at sumahod ka, that is a better way of using the blessings that God has given you. So, reta makanita, at ang kasakit na yun, running deliberations, timo, kapilan pa mo, mamili ka, uling limited lang mo rin slots, ananda kal mag-apply. Mamili ka between, metong makatok ng keng sementeryo, literally makatok ng sementeryo, at yung mga applicant from Masantol. Uling panahon na ng pandemya, mila ko kaparintunan ng tatang na, elam makapamaid renta, may kisabi lang tuknang, kitang second floor na ng sementeryo. Kaya ba't makalbog pa kaya lalang Masantol na. Kaya ba't atin mo naman talagang akit mo na coming from broken families na. Atinong aliwaliwang pamilya rin pengarin na alalang suporta. Bisaya mag-aral. Bisaya mag-aral. Akakit mo naman kaya na ating drive. Bakit? Puling working student yan. Pero ating ko isip. Ating mo rin ang anak ka, bisa mag-aral pero talagang ilang mga takabiyas nan pwede mo rin. Actually, nang mumuna, kaya pinin-expand ming program ating kaming allocation para kareng academically gifted. Kaya deserving talaga. Mag-perform lang. Mag-perform Dito lang. pa kung masipag muna, no gawin da. Bisa mag-aral. Ating mo naman na ating lang motivation, masantila attitude, pero ela kay. Sasakto lang mo. Takalo pa mi. So, ating mga ating programa makanita. So, we allocate. Actually, mas dakal la rin makanita. Mas dakal la rin kinaymi. Mas dakal kami makanta. Kasi ilang mas pangailangan. Running academically gifted, dakal la pa options. They can apply to different scholarships also. And they would be prioritized. Ita mo rin malalakwad, ila rin lalawenta mo. So, mas dakal tamo karetang alimbawa, nung mag-apply kang scholarship na ng CHED, mag-apply na scholarship ng DOST, mag-apply la ka rin aliwaliwang scholarships, Agyuda. Pero ila, din lang masanting la attitude. Talagang akit mo naman, mag-absent. Pero sakto yang may papasar. King knowledge mo yan ni Father. Pila no rin may apayari ng sakop? Ating kang concrete number? More than 300. Lapa. Ngayon siguro may update ya for 20 ng may graduation last time. Mas may dakal siguro mga 400 scholars. At di naman magbalik. Pasalamat. Ayan. Actually, may muuyang wala mo alumni, Sakop Alumni Association, running Daditang Scholars. Puta magbalik na siguro. Kiyak na. Balami ka pag-aral na karing anak na. Pero manyaman yung feeling na. Pero totoo. Kaya patrangaliwa naman na, halimbawa, ating kanitapin, ating metong dating scholars,
may nyambot yung bala mo uling mag-perform yung masalese kayong company ta. Tininan din yung bala mo a charity of your choice. Pinili na magbalik ka kayang sakop. At naman na talagang succeed yan. Maging CPA yo. May kapamuyang sarili ng firm, accounting firm. Kaya ba't meto niya karang regular donors ta mo? Ating metong scholars, retang sinulod na kanitang, retang mala na sa sulod na, kaya ba't i-online selling nila? Reng proceeds, yung donate na karing scholarship tamo. Dakal na kwentong At saka makanita. siguro yung pinakamanyaman dili. Pero Emila kakayan, Emila oobligan. Obligan. It is, sabi natin, St. Paul Ewari, it's the love of Christ impels yung uling penamdaman da na ating magmalasakit karela, ila naman ngayon magmalasakit. Ang po itang ila mismo ding kapatid pamilya daso pandala na. Ito yung pakisabi mi. So once na, kaya pinating metong prioritization, pa siya mag-deliberate kami, pampilan niya kayong pamilya, tinya pa bang kapatid. Pa siya yung pangane, punong mayari, at least ating, so mas mabayad yung atin niya pang kapatid papagaral kaysa ketang yanang dili. Nung yanang dili po agapang dadaling pengari na pa siya makanya. Nung wait talaretang kay. Anti mo among personal note, dingi ka ng expenses mo nga rin eh. Kasi niya mo muna, potang sinabi mo sakop, bala ko itang manager kayo mo itang king kayong babo, opisina. Pero ngayon, I-encounter mo ang ding kakaluluwa na luwalwa klase, kaya ba't pati injustice. Metong nga trap, patse mostly administrative work mo, yapin itang kakakit mo lang mo rin numero, babasa mo lang mo rin yung words sa rin. So, nanong metong paralan ba ang kanita? Kailangan you go out. Itang sabyan ng Pope Francis, go to the peripheries. Go smell like your street. So, ating kung regular schedule, natutukoy ko ka rin mag-SI, tutukoy ko mangolekta, tutukoy ko ka rin organize tamo, communities. Bakit? Bang kanita, maging tutuyeng lupa na. Patsi ababasa ke, magkaning kailangan gastusan para may ka-training na rin. Magkaning kay, ating yan lupa, kaya ning susopan tamo, alam mo kabud numero. They're not just mere statistics, but they are real persons that we really need to show our compassion and mercy. So, yung pari ko na, bala mo dati tang very institutionalized na masyadong sakop na bala mo ang ganya kitang figure spend na. Pero ngayon din damda kayo detang ika mismo ang experience mo na itang kakaluluwan. Yeah. Sopan nyo. At malapit ka na ako. Uli nga ako mo naman. Miracle ko makanita. Nakumang kalupa mong landed, wealthy, born with a golden spoon and platinum spoon. Silver. So, ikamin mo, linabas kaming kasakitan. May lahar kami. Dinanasan mi nga lang alay nga mabring itatang. Alaking kapanintunan. Mayayari ko, pauli da rin sasaop ka na ako. Mayayari ko, uling ikit ko lang may sumikap po naman rin kapatid ko, rin pengari ko, at nakalataong sinaw. Pero marami pinrepare sa sarili mo king obra ngayon kasi siyempre, formation tamo, moral parish, kaya ba't makanano kang antimoyan talagang Mumuna itang kayo. balo mo sasabihan mo Kaya balo kasi sakop nang seminar staff ako, ako man talaga mag-apostolate directly. Though ating times na tutuki ko kaya ka, balo mo pa ita ng, Kaya magdrama tamo. Oo, itang tuturuan ng tala rin kayanakan. Kayanakan. Kaya ba't ila kayan dala rin ng street children, Nanya kasi... Matatandaan mo pa palitan Oo, tutuki ko kanita. Sabi na kaya, idol na ka Kaya ba't tutuki ko naman kareng kaklas tam, mo kari mena, pati mo tala bundok, until na maging malapit ko karela, ako nandili. So, pero kayong sakop mismo, wala akong background. Ako directly involved. So, nang sinabi ng Kenny Kubasain,
yung sinabi ko na akin sarili ko, I have to open myself to learn na ano yung kailangan. Kasi, halimbawa, nung administrative work yan, nung managerial work yan, timo, they're speaking about accounting, they're speaking about budgeting, finance, they're speaking about program sustainability, they're speaking about program design, program development. Na narinig nga mo. Yung baluta mo, wari, salvation of souls. Ano mo? So, muna, willingness to learn. And to equip myself, kareng skills sa kailangan, bang kanita, makapag-obra ko. So, nang gawa ko, muna, may gumpisa ka ng short courses. Kilang nga akong accounting courses kang UP, management courses ka rin, short courses na, diploma courses. And then, mag-aral ko, development management, kang AIM. And then, I attended also different seminars and trainings. So, kaya pindang maging kaya ba't yung attitude ko parati ng atsuken, lalo na ng assistant, ng bayo-bayo ko ng assistant ko, mas balo na rin staff in gagawan ta. Uli kalambat na ng gagawan ta. And I have to learn from them. So, ito yung kaya ko. So, ating time talaga na ating kong one-on-one mentoring, karening staff ta, muna nung gagawan ta. Bang kanita, at least yung buong gagawan ta mo, at least balo me. And from there, nano pang mas ating gawa ta mo. Nano pang how can social action really make a better impact into the lives of the faithful. Pero siyempre, diyan pari tapang mo rin. Atin mo kaya atin pa ring willingness na magparokya o Wow, actually, another special work? Next year, kaya kitang reshuffle, mag-avail ko for parish. When they ask me, nanong... naman masayang tang expertise mo kanta. Pag-aralan mo, din diploma mo. Pero kasi, yung masanting kang parokya, agawa mo ito ya. To bring structure kang parokya. Na, nga kakit ko kasing pamangailangan tamo itang pisamban. We all have good intentions. We have the best intentions. We have the most noble intention. Yung problema mo, misan, dakala masasayang because we don't have the capacity, the most efficient way on how to do things. So, nung gawa tamong structures, gawa tamong platforms, na nung ka rin sustain the mas siguro mas atintang impact keng balang community, keng parokya. So, palagi ako, nung ako maging parish priest, karing kaya translating abalo keng sakop, keng parokya. Bayo ko lumipat yung bayong parokya, di na seminar na. Wow! Pero, Father, after 14 years in the ministry, makanami nga yung pangapari mo. Kasi, from being manager, kay ba't moral managerial yung work mo, mag-strategize, mag-develop. Reta party dala reta expressions dala reta. At the end of the day, ako yung peka-importante ka nakitang relationships. How we do things, yapin itang strategy, yapin itang programs. But at the end of the day, we always go back to the why. O bakit kagawan tamo yun? Nung akakit may parating purpose mo, o bakit maging pari ko? When I always go back to the why, rening how, mas maging klaro lang para ka na ako. So, nanong pamanaluwata mo, maski mo, on paper, halimbawa, kay metong drug distributorship tamo, on paper, ako yung CEO, Chief Executive Officer, pero apin ba ita? What makes me different from other CEOs, presidents, directors of non-government organizations? It is because I am a priest and my motivation, my purpose of doing this is based on my faith and my personal experience of God's love. And
And because of that, I am responding to that. And Kalau trying panapin to make a t-shirt mo, you have difference. the heart. Ne? Wow. Caritas. Kita Pwede ang nga puso, kalingwan na. Nga pong Ginoo, no, when you feel that you have been concretely loved by God, you cannot but respond to that love. O akakit kayo mo pong mamasang pocketbook eh. Sulok ng kwarto yan. Mga pamulala ko. Pasalamatan tayo po tingin ka na ganang susuyo king krusada, lalo na po ngayon yung bulan ng September para king Birhen. Tatangin ka na ganang sinawop katang sobrida. Kasi po, last year, ang po yan dingi katang pong donasyon, mirasla po king bundok. Itang papagawa ang parokya. It's our gift. Yeah, maragol yang kaitan. Ako pin mag-volunteer ko kanita kung maging parish priest. Second, kaya rin nga pong ching. Kaya rin na nga po, Ching, willing ko pa mo rin. Maski ka rin na ako mag-retire. Pero itapin, for the longest time, we have the Catholic faith in Pampanga. Pero for the longest time, alata mong parokya, kareng kapatadaita. If we really consider them as the poor, as the preferential option, someone who we should prioritize, then kailangan yung presence tamo ka rin. Kalupa niya naman yung presence tamo kaya mainstream. Bala mo ka ba magsalita ka? Bala ang panandaman ko, I'm proud, I'm part of the Archdiocese. Kasi, tamang bubulad, tamang magsalita. Potang sabihin dang, no ko yung pisamban kaya ni, like gagawan, pero oreni po. Dakal tamo po. At alwa mo po yung sakop. Ako, ining pangarap ko sana datang yung panahon na, kulate tamo. Kasi balang parokya. Atin. Mo, punta ko. Atin la. Diba? Kaya parokya mo. Dakal ko gagawan that needs to be celebrated. So sana iting pangarap ko sana datang yung panahon, balang parokya, akwentuda, kareng miyayali mong parokya, bang kanitang pagmaragol, itang out of pride, no? No. It is to inspire others that they can also do the same. That they have the capacity, they have, if they set their minds to it, it can become a reality. Kaya ito yung pangarap ko sana akit damo naman, ranggagawan da rin balang parokya. Akwento tamo, na potang sinabi tayong pisamban, tamo mo kabod magmisa, but we are not only responding to their spiritual needs, but we are also making impact to their day-to-day lives. Yes. O ito po'y Father Kenneth Alde. Kaya, bilang panauliya mong, siguro oy na po yung time na banta, daramdaman da rin tao na ating tapa mo rin gagawan. At kalupay sinabi mo lang din, mo kabod magmisa yung pari, mo kabod magmisa yung pisamban. Pero itang the mere fact na atatagil tala din tao. Kaya ba't din kalupatang parishioner, makagawa naman outreach program at na pong kanyaman pakarandamitan. Bala mo mabiyat ang mabiyat. Kaya ba't sabi ko pin, ako metong niya kareng favorite sayings, quotations ko ngayon during the past few months. Itang sinabi ng Mother Teresa, not all of us can do great things. Not all of us can do these things that we are doing. But you can do small things with great love. Great love. And when you do small things with great love, that is when the society transforms with you. Yeah, amen. Oo po. Kaya, kilagyo na po ng kikatamong Arsobispo, Father Dola Barrias. Kailangan tayo na mayari, Father, uling tinyang part 2, po maklanong magpa-scholar. Actually, nung magkwento ko mo, marangal tabi pagkwentuan. O, dakal na pa pwede nga balo na tungkol kay social action. Alwa pa, break pa sana, Father, itang tungkol kay lahar, potang kalingalwa tamong maging director, na itang mismong experience din yung lahar, And that is something that we can be proud of. Unfortunately, dakal ka rin kaya nakanta mo, nabalo ba? Matwa na ka kasi. Ay, alin, paano?
Abi kami po mamalot kay ganda Tosino. At tatandaan ko ita. First year high school ko mamal kan Tosino kay but second year itang king muta kami king karing Tent City. Ang poretang mamalo kaming balas. Ano kanta Mag-sandbag. Mag-sandbagging. Aranasan ko ito yung anak kami high school. Kaya paging nga pong Ed, apong Ed, yapong Among Fer, den. among Deo, among Kiko. Oo, kaya ariyan taning palabas tamo. Opo, opo. Last words, pada. Ala na. Karing scholar tamo, karing scholar. Karang scholars tamo, no? Make use of this opportunity. Make this of this opportunity to change your situation to the better. Karang kaya na kan na magkasakit, never lose hope. There are a lot of people who are willing to help. And maybe Sakop can be one of the archdiocese and the parishes can be one of those platforms wherein they will give you an opportunity to be helped. Inga balok po yan ikangamong itang always go back to your why, ne? Yeah. Itang kalimang balik pa si bayo bak gagawan tamo yan. Kasi potang mi papalaot ta kasi lalo na potang maging mitatas tadangalan, mi kukwal tamo, darakal tamo pwedeng pagmaragol ning kaya kakaliwan tamo bakit giwa tamo ita at akakaliwan tamo itang puso itang Caritas. Kaya sana po itang mo kakalingwan itang at the end of the day itang puso at ita pa rin puso to serve people, to be the face of Jesus karen tao and to reach out karen taong dakal. Kaya balata mo po it's just about pamangadi, pamagrosaryo pero yung krusada ning karakalasopan kaya katamo. Pero importante la reta na rin pamangadi ang pong pamagrosaryo. Kailangan la rin. Sabi dapat you have to change yourself so that you can change. Maging kumpleto ya. Maging kumpleto ya po tang mabiyang kapamilya tayong pamanyaw ka rin tao. Kaya kilagyo na po yung katakal sa bispo. Yapon Dong Labarias, yung kakatang radio station, 91.9 Bright FM. At kim pong Nuestra Señora del Carmen Media. O hindi po yung kakatamong guest, si Father Kenneth Alde, dakal pong salamat kaya kayo. at yung po king Sakop. Na yung Sakop again, Father? Social Action Center of Pampanga mo. Caritas. Caritas. Maya pabingi po, kaya kayo man.
siping mo'y kailan mo ko, O Ginoo, tingbehanan ka, tingbegayawen mo. Ikaw iniglalang kako, at makinadyan ang hapon, at ako magulalan. Imbig ko kikang ilangan, O Ginoo. Kailan mo ko, Ginoo, tingbegayabe mo, ilapit mo ko, Ginoo, king siping mo'y kailan mo ko, O Ginoo, tingbehanan ka, tingbegayabe mo. Feel at home